Kubor nakaslem jong unongsan Hima. MDC ke UDP na seorang constituency bat presiden ke UDP East Khasi Hills District. Ulaong ya presiden ke Voice of the People Party uba Ardent melebasayamot Balei Thut newit ya ki MLA ke Hspdp. Habayalap ya ke election MP Tyrsad ke bahap hamauplang constituency mentagasngi ke artarik ya yong arhajar arpausau uba Titos ulaong baki arngut ki MLA Hspdp ki klemja Henry Kidanlang ban menjur ban Trelang hak Regional Democratic Alliance hapdeng ke seng UDP bat Hspdp. Kani ke jing jubab uba Titos kadai namar ba uba Ardent basayamot u presiden ke VPP haba u ajingkran hamairang ulaong ba ki MLA ke Hspdp kim shimla mi hakani ke election nak benta u kertong ke UDP hak ba ki Trelang hak RDA. Hakani ke jingalap election ya u kertong ke UDP uba Robert Jun Kharjarin layo ajingkran na u MLA ke mauplang constituency uba Beyond Star Kurba, ba Nujor Ki Sungo, ba Rangshap Kurba, ba Panbor Rentathyang General Secretary ke Hspdp, bat uba Starfing pada kasit. Perkat bawa pensyawal merim. Wadon, baya ke MLA ti ngin kerja ni bak Beyond. MP ti sobha ailat ingin lecah bangun. Kamlong buta. Haba pila kerjaan. Haga ni election na nila kabalagap. Kersyaan mo, haga ni MP. Bawat yung ito, ibang simula kersyaan. Haga ni election na nila kabalagap. Hakot ngayawer yapi. Kimpay ba? Papinwan, banyak trilang ba di? Nataray ka kami itong ikapre. Hindi ba daw pangamtray ta nagabantag itong ibala kersyaan. Henry Intrero, nagabantag ito, kita usang lakarsan. Kirang maslon, kirang ma, kiseng, bayang, kiseng semua kita paper, one shakmat, nginya trilang, nagabantag aroy kapar sa kiri konsumsi. Tama ba ta? Mentag kita sibol kita dengan pembeli, dan sibol kita dengan keren, jadi jawab lebih. Kita dengan lambak lain, Henry perhat sungai, gaya galawai coba konsumsi. Mana mungkin tanpa ya pi bawa sansinan. Mana mungkin rekat tapi kapor coba cingjenjar betul. Day UMLA ujobi. Ubah bila aja. Ndi wadang suan terwa mentah. Ubah bila dia jiat hak. Bila dia penjat hak ibu. Pandang nang hikmat ujobi. Tangan tahu. Siapa dengan siang nak kerja ya pi baru kinong siang senang juga ni kata kumba bila ay kasi kerjaan bila ay kasi job bila dan kasi siya nangait bahag ni ke MP mentaro tin ay kasi siya bagan niya tuwi pi kumba nila ang nameron nila na at sawat kaya mali kumpa ki armut coba Hspdp Hakini isni ngalai badan bakali. Sanuja ki armut MLA Hspdp. Nakwa dah cuba pun ni. Ki klemja kidam bandai bagi ja ngatarai lade ban file FIR ban nak parti. Ini kirana nangalam jaga parti Hspdp General Secretary dan ni. Bangsa kilang ni kan. Hiru kita yang ada jawab kau. Namar nilada yang kumpul. Mudah yang mensulek lembut yaki. Nilada kot ikan buting. Kila edan lang, kila menjur lang. Kau ngamek begini kilang bak. Nongalam. Jom guys Hspdp kin menjur. Ban ai gaji menjur banyak Trelang. Lada ki MLA joki kin menjur. Mo? Kita menjur. Dia hadaran penurun. Bagi MLA joki kila menjur. Dia nak takadau. Kisah menjur yang ini kecil itu. Ngalengo kai ke pelong yang kita di parti bagi boy kita kecil kali. Ngaku abang kali kai ke sini ke jumpi. Lala kita gini. Mo? Sini ke sini. Dan jumpi. Dan mau kadau.
Thut ya pi, bagimi kita, bagini kita. Tagadaw, pini sibun kijing sependi, sibun kijing elam. Basabo yang ko aban ong ya pi, kung kinong elam, haga parti UDP ba Hspdp, ho imlam kibriu kibalaban kam ya lagi bagi lagi baku. Nama kaftin ko ang dan baku aja ni parti. Imlam kam ya lagi bagi lagi bahu. Nama undang wayu bahu hagi ni parti. Idan sibur kijing duna, hagi jing imbriu. Henry niale ban persya, ban tray, nagabentaban ay kijing syakri ke bawah. Kumbalang persya gini ke bawah, nak keman. Di parti arteri gini parti kibalarin. Di parti kibala ay kijing syakri. Dan di bawah Islam, UDP ketika FSLC tidak berkenal itu. Kaya Hspdp ketika berkerja pawat sampai Islam, tak boleh terelang nagabentaban beliau ekastil. Hatu kita giramba, dah berbulan kita gibadangdan, kita gibalalekno, kita boleh terisitom ban beliau yang kenika jela kalau kejuni. Hatu kita dimo yang kejadian. Kita dia kejadian beliau. Kita syaitan lama yang pergi pada, kini girang ba. Hijau ba bibi lindo, hijau ba iki molong, hijau ba SD Kongwel, hijau ba Darwin Piu. Kita buang kirang ba kibangan lawan jer ketenglut. Hatu kita kila dino ini jadi. Nyawang epi kila bu pendan iki mati. Kila no senyang sibun. Ngidi tanai bulong iki. Ngindu man klet iki. Kung kilambin, hindi ban butin, yaki mati gitu. Takadaw kung kinongalan jogan keseng rulong, ngiwan nakbat jompi, banbo yagatong. Bangin tray, ngintay yagan ikajula. Ambar penpat penperai ikajula. Ambar nyalambak lai ikipanya. Kena ngintay nakabanta, banwanwa, yagaroy kapat. Banwanwa, yagijing damtam. Banyada, ya kahok naman try ke jumi kita balik. Banyada, ya kariti ko dostor ke jumi. Kata kade kan nohrem, kabangi kung kisang rulong kita. Desai stir na kerpat ini bakat babiadan yang ni. Ra ikut ke kubur si Kisnom kita ke jumi. Bau emani jumi, ukrestom, udara kat dati. Banwan ra ikaroy kapar. Pengerai kijindan kam lebih kipada, nangni sakma, di biru ay kijing iterilang bagu. Dan kebapin kersian lang, hak ini ke MP election kebamantan. Pan kersian yang diukur tau nyaman lang jungi, ubah robot jul khasa. Tangsikan tiang aku akan perkut, hak beda ibu ubah robot. Borong ngitip ubah robot, kumunong yalam jong keseng balang ke choice. Bacua kata oleh si uladan hagi bayi ki seng. Ada gajing itu kejongan sibat. Ya u galong kum u lawyer, lani kum tau plida, lani u muktiar kita ngino. Ngali trelang baru aku pulang bangadang long kum siam ang tepo na si kau. Lalong legal advisor, lani unong anjingot. Ya ada part, ya ada district council kejongi hado. Para po pangalong kumsiya, lais nam siteng ulalong unong aibot yung district council. Pati hapor ka pangalong kumsiya, ngalala yung kaban pas hadu santali gibil. Nesif nawat ang record, ompat judan, siyam na ni ompat judan executive committee kabalaman pas bill. Banyo yung kajingman George ang gobernador hadu santali gibil tang hapo. License ta. Dan day yang kapor cogi, bangilayo ay kabil. Pagkawin mo kita kibil nga ko akan itu ini. Pagkataka di ka landil. Ni juang barabor pagka district council ketika nongya dai ka kandaw ka siap. Andre na ngalape district council ngala paondan kendo ng kabil kabala banya dai ka kandaw ka cogi.
Dia tak ada orang nilai senai kan ngepir. Bagi ayo ke menjur, jing menjur jamula. Lengkot ngeskuat dan batai kendia. Nganget baru hamni senong pidan ni kikot dulir jaka jong kirang bak senong. Pidan ni kikot jaka ki bu ai lundo epi. Mensua gitu gidulir Kim Song Kim Don ba itu gitu gidulir. Pihak Balei register hapo DC office. Henry mentana do pemiyo ya kini galana. Tanga district council hilala banwan ban register. Tanga district council hilala tanga office jok sim lani undo lala bagi itu ikut cakah gitu. Hinalek sikibang ban panlun ban senayeru lala menta. Bagai register balong hakador bit. Kabaya payah bak lebak bak tu bagai register hapo DC office. Hatu kata kamdai katam kabangile na kabantana sa ikunriyo. Kasi pas si kani kaan kani kabangi jadi sa ikunriyo. Bangin ada ka kendaw ka siap. Kibun yung ipat gibel ki bangampwa ba niya Thut. Kasi rin sa puy kapur kabangin sawan magpisa. Anyway, habi day pa kani ka election nga nakarpat ipi. Saya sisir, siapa yang